Izolo mani leadership sisuke saba kukhona la ngibhizi khona and imali phone yami yayazi ukuthi ayilona ihlala ibhizi so lokho kwenza ukuthi kwaze kwaphelelwa yilona i-airtime ilona uyi-battery then ngase ngishiya e-charging and lapho khona ngibe busy ngize ngasiwacishe ngabo ma-past 7. Alright leadership phela bengifuna ungithumelele le ya voice note leya obukhulume ngayo yalo mama lo. Ngicela ukukusendela nje right now leadership. Ngicela ungithumelele le ya voice note and then lento le if le ya voice note lo mama vele uthe lo uzombona ukuthi ubani, this is evidence ukuthi le permit abayithathi ngoba kuneyinkinga mhlambe noma ubafo ephambane nemigomo ye-Eskom. Bayithatha ngoba avese ukuthi bavimbe istimuli ngoba even izolo leadership into eyenzakele ulikalakala uphume ngaphakathi because ezwa ukuthi kuvinjwe istimula weza no Sherin, then there is something ngo Sherin nestimuli. There is something very serious and mangacheck manje istimula sifake more than 120 people non-locals and bangamasemi skills izolo ulona ulikalakala zangafune nokuthi sibone ukuthi kwenzakalani ngokheli yami. Zangafuna ukubamamela nje uvele nje wathi hayi yazini bonke abeze ku induction wafike waqhasha lapha ya that meaning ulona ulikalakala is encouraging ekutheni abantu abavukeke manje bayelapha because lento yama forum is useless. Ufike waqhasha yena egate. Ufike waqhasha egate. Ngaphandle kokucontacta nama recruitment teams nani ngaphandle kwawo. Uthi abangasebenzi abamele eqeleni bavela abantu abawu6 abangasebenzi wathi buyibhalisana amagama ngonifaka emsebenzini seniqhashiwe. Khona istemula. Singazi ukuthi obafaka kuphi ke emsebenzini but labantu abayi6 abathole lapha ya ubafaka emsebenzini because inhloso yalikalakala mina ngendlela ngibona ngayo bekafuna ukufaka istemula ngithi bajwayele ukuthi labantu abarepresenta the other organization bafike bayifake emsebenzini uyangithola leadership. Yes. So labantu bafike beme lapha egate kube khona nje amantombazana i3 i4 ayixhema ukuthi ayisite kumba youth or whatsoever ayifake emsebenzini kuphinde kubuya amanye basebenza kanjalo ingako mangabe sokumele kokwenziwa ama terms of reference so kumele kuphume abantu abasebenzayo ngaphakathi that meaning they are causing unnecessary load shedding and ikhozwa yibo labasebenzi bakwa Eskom because bavumela abasebenzi ukuthi ngesikhathi sokusebenza bahamba bobamba ama meeting angeke benefitise icompany ezizoseva i-load shedding. Ilapho elida athi ngithumelele lamavusi so lo mama nguye lozobhala lama references futhi. Asivele lo mama ozobhala lama references because ku meeting besinayo kuthi ubona bacabanga wonke kamanye ama organization acele Sherin ukuthi awubenzela ama terms of reference kanjani. Abantu that's why angithi aba report ku community that's why bakhona ukuthatha inqumo nje enhle gabayibonayo ukuthi lezi ayivela abanendaba nazo noma kunenzakalani as long bona basebenza thina silwa nalento leyo ukuthi no guys ngathathi inqumo ezizoqindezela abahlali kusasa nizoba ningekho la kusele abanye abantu la sokumele babuye bazolungisa lento yama terms of references samanga ekugcineni nalawe business bazobakhipha kanje ngoba ngathi bakhipha lama lokhozana. Injalo vele leadership injalo kahle hle lapha emajuba mangabe ni forum active angifuni ukutshela manga leadership ni enhle bazonipenda banikhulume kabi benze sure ukuthi shit ne